Көпчүлүк эле Байкандын атасы турат. Бул жигит силердин баардын карагандан мага жакын. Эмнеге? Бул алайдан болот. Мен жер бөлбөй эле коюм, бирок экөөбүз бир арыктан суу ачып, бир дөңдөн ашкан жигиттербиз. Биздин үй бүлөбүз менен катташабыз. Менин атам менен бунун чоң атасы бүткүл биз семейный катташкан балдарбыз. Бирок адамда жоопкерчилик деген нерсе бар. Адамда энергия деген нерсе бар. Мага ушунда күч кубат берди ушул 6 күн ичинде. Мен чарчаган деле жок. Баардыгы ушул. Бирок биз общий жамаат менен машара кылып туруп, бул жигитти ара жолго таштабайбыз. Мен эртең бул сбор бүткөн болсо биринчи очередь алайга учам. Анткени алай элинде штаб тигилип, штаб түзүлүп, бозуй тигилип, буюрса биз ошол жакка барабыз. Мен бул жигитке чуркап алсам, алай эли менден нааразы болот. Муну баардыгыңыздар билесиздер. Биз бул жигит менен иншалла биз до концабыз. Бүткөнгө чейин колубуздан келишинче турабыз. Бирок жамааттын ичинде Амир саап, ага итаят кылган балдар керек. Бул сөздү айта элекпиз, эгер айткан болсок, балким жигиттер кандай болуп калат деп бериши мүмкүн деп эле. Общий жамаат менен чечтик дагы биз ушул сары жилеттен көккөттүк, көк жилеттен кызылды флагман автосалонунун жетекчиси Абдер менен Бака автосалонуна өткөрүп Артында бизге кандай итаят кылса ошондой итаят. Урматтуу туугандар, Кудай буйрса, кече күнү кадимкидей Асланга сбор жабылды деп, эл солугундай түштү эле. Аскар байка айткандай, басмайынды эми бекем тартышыбыз керек экен. Эми Кудай буйрса белди бекем бул, ушул Байхан уулубузга жардам беришибиз керек экен. Бир кол чаап коңуздар. Хамзанын сбору бүткөндө Руслан иңиз тикеден тике туруп ошондо айткан. Аскар ака, Асландын сбору бүткүчөмдүк. Мен ушул канча айга уланат, канча күнгө уланат, мен ошол балдар менен өзүмдүн волонтерлор менен до конца чуркайм деди. Эдик кылды, жүрдү, чуркады. Эми Русланга биз буйрса уруксат беребиз. Русланга эми биз уруксат беребиз. Руслан бүт документациясын турлап, буйрса баласы менен леченияга барат. Анан айта кетчү нерсе, бир туугандар, биздин мамлекеттен Минздрав өзү колдон келген, кандайдыр бир колдон келген ушул нерсени көмөктөшөбүз деди. Документ жагынан балдарды бүт текшерип, бүт жөнөтүп, анткени бул азыр баласы көтөрүп алып эле Дубайга барган болсо кабыл албайт. Мамлекеттен направление деген нерсе керек. Бүгүн бизге ошондой жакшы жардамдарды айтышты. Буюрса колдон келген жардамды көргөзөбүз деп. Бирок бир нерсени түшүнө кетиңиздер, акча Минздравда болбойт. Акча балдардын өзүндө болот, Кудай буйрса. Ошого эми Русланды кой берип, Дубайдан барып лечение кылдырабы, кайсы жактан лечение кылдырган болсо, бирок эми Асландын атасы Самар Байхандын сбору бүткүчөмдүк. Алайга болсо алайга, көлгө болсо көлгө чейин барып, волонтерлор менен бүт жардам берет, Кудай буйрса. Урматтуу көрдүңүзбү? Азыр могу жерде мына Аскар агабыздын бул боюнча маалыматы жок. Ушул араңыздарда бир акын мырза бар. Атайын ушул уюштуруучуларга арнап бир 4-5 сап акындык бир чеберчилигин даярдап келген экен. Бир кол чаап коелучу келиңиздер. Атайын даярдап келсе сөз беришибиз керек. Arka cılga. Biraz arka cılga. Arka. Arka cılga.
келіңіздер. Урматтуу ағайын туғандар, сүйребе түрелер, дароо ырғап өтөйүн, ыраазычылыкы алгаш аксакалы Атакул агабызга арналган ыры болсун. Атакул Жарилов сизге. Пайдасы зор қалың қырғыз еліне, пайдасы зор Алатооной жеріне, парча қырғыз суттанышат ютубтан пай-пайлаған Атакулдың кебінен. Атакул Аскары көңездешти, айлық ішти 6 күнгі тездетті, Аслан менен Хамзаларға чоғылды, Атакулдың қабарындай тез кетті. Тез қабарды, тез сөйлеп сайраған, келешегін таңдайына қайраған, амал бітіп, еш түскенде қырғызым Атакулды чоң намысқа пайдалан. Атак үшін Атак үшін хайп қармаған емессің. Атағында қай блогер дегешсің. Атақтан да адамдықты ту тұтқан Аслан Хамза өміріне себепсің. Ел көңілін бұрып келдің башынан, ебегейсіз толып тұрсын қазынан, кебір тұлпар ап келесің шетелден, тез автодон, тез өтсін машина. Ағайын туғандар, сабырыңызды ұғып беріңіздер. Асқарға, Байханға, Асланға да ырлары бар. Оқып берелем бір отолы. Ұрсап беріңіздер. Асқарға 92-лер аттан деп оқиын. 92-лер барсыңар ма? Асқар Автодубай, Асқарға. О, қырғыздар, башқа елден бөлөкпүз. О, қырғыздар, қийшайғанға жөлөкпүз. Асқарбектің апасына рахмат. Аскар уылды намыс үшін көріпсіз. Бейретеген чоң игілік жаралды, таң қалдырдың қырғыз қызақталайды. Ар намысқа жарап Қырғызстан үшін Алымбектей бір көтердің алайды. Шет өлкөден ұла ташып жашыған, кенені жоқ атақ даңқын ташыған бардың адам сұқтанды көз тибесін, бақ дөөлөтің еш кетпесін башыңа. Балдар үшін тұрса айла табалбай, 170 миллион сомды жамалбай. Руслан Самар екі атаға тем бердің, суысап тұрған көлгө дөшер жалағандай. Бір-біріне себептүү да керектүү, бұл үйлөдө миллиард адам емеспи. Ошолордон Аллах сени тандады, Хамза Аслан өмүрүнө себепчи. Биіктетіп арнамыздың байрағын, билимдикте елге менеп арнадың. Асқар эми токтолбостон аркырап, айда жылас, айдадың. Асланға арнағаны өткенде мен Хамзаға келіп оқып кеткен, интернетте балким көргенде бар шығар. Асланға арнағаны дуабыз пұлдағы қалу тілегіміз болсын. Асланға айырса деп орып жатқан жаштарды алға қарай датқа күреш башталды. Хамза үшін тек тұрғандай қырғызым сақтайлычы Асланды. Датқа күйген Аслан 9 айында ел чоғылып көріп жатап қамылға. Ел батасы тиіп Аслан айығып, ел атаның аман жүрсін жанында. Тамчы табып құрағандай дайраны, ар бір тыйын Аслан үшін пайдалу. Кезі келіп тұрған кезде бірігіп, келген датты қайра атқа айлайлы. Қырсып торып, орып жатат болам деп, қырғыз елі жардан беріп қалары деп, көпчілігел қарабайлы қайдыгер. Көздің жашын төгіп тұрса Самарбек, Асқар баштап беріп тұрат көш башын. Атақұлдар ерлер сайып өз башын. Аслан уылым чоң ілдетте ұтқарып, алтын айдың аршийлічі көз яшын. О қырғызым желбіреген желек бол, о қырғызым мұқтаждарға керек бол, о қырғызым мұштым болып түйіліп, Аслан уылдың өміріне себеп бол.
байкам бар, кечирип сурайм, мен ар бирин ардап келдим, бири калбасын деп ардап келдим. Тура түшүнүңүздөр, байкам балабыздыкы башталып атат, Кудай буйрса, байкамга. О кыргыздын түгөнбөгөн казынам, оруштаган пейлигенен ташыган, бел чечпестен эми дагы чуркайлы, баарыңарды байкан үчүн чакырам. Үмүт менен дене тосот ар таңын, үмүт менен ата тосот бар таңын, жоодур көздөн жаш куюлтуп атене, жоготуудан коркуп турат байканын, бала ооруп оңдоп жатсана кайгы, бала үчүн жандалбастап жатпайбы, Хамза менен Асланга кол сунгандай, о калайып байканды да сактайлы. Ата-эненин саргатышып санаасы, кагылуу да ачуу көз жаш карачы, о жараткан орозодо суранам, оорубасын эч бир кыргыз баласы. Эми акыркысы тюник калды, жыласын окуйлу эми атай, тюник жыласын да окуй кетели. Так, бул жерде азыр. Так. Жыласын. Эми келиңиздер агайын туугандар. Ушу жылас Акчолтой, андыдагы Акчолтой экен. Көрүнүп чыгып катардан, көп кыргыздан баталган, далайга ула мингизип, жылас деп аты аталган. Жылас деп атын билгизген, кыргызга автоо мингизген. Дарты бар Хамза Асланга далай пайда тийгизген. Автону сатып көптөгөн, алако камын көздөгөн. Аскардын жылас салонун айтабыз мактап, сөз менен көтөрүп кыргыз байрагын, кыргызга мээнет ардадың. Артта калба токтоло, айда жылас, айда. Çok rahmat, var olunuz, aman bolunuz. Tуугандар, azı жылас боюнча, кыскача мынай жакшы мактоо сөздөрүн айтып өтпөдүбү? Ушул жердечи билесиздер, азыр калың элде ушундай сөздөр айтылып жүрөт. Кыргызстанда эмне көп, азыр автосалон көп депчи. Кудай буйрса, мына ушул учурда автосалондор кандай гана ушул кайрымдуулукта бири-бири менен жарышып иштеп жатат. Буйрса, могу кайрымдуулуктар бүткөндөн кийин, эртең буйрса туугандар, машина ала тургандар каяктан алышты билесиңер. Реклама кыл деп айткан жок, бирок чын жүрөктөн айтып атам. Машина алам десеңер, Аскар Автодубайга келгиле. Машина алам десеңер, Флагманга келгиле. Ошо. Жадашын дейли. Баша автосалонга кел. Ошо. Эми мындай, жок, айтып коюш керек. Бул нерсени айтпады болчу, айтыш керек агалар. Мындай нерседе айтпаганда качан айтабыз? Эми баягы ысып кетти. Жылгылар 2 метр, жылгылар. Жыл 2 метр жылгылар. Азыр да ыраазычылык сөздөр бар. Жылгылар. Рахмат. Кымбаттуу туугандар, меймандар. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Ушул жалпы 7 миллион кыргыздын атынан мен алдыңыздарга чакырайын. Ушул Аслан жана биздин Хамзабыздын ушул чоң ата, чоң апалары бул жерде өкүлчүлүк болуп келген экен. Силерге бир ооз сөз микрофон узаталы. Ушул неберелерге мынакей акча уюштурууда өздөрүнүн ополтодой чоң салымын кошкон кыргыздын эр азаматчыган жигиттерине силерден ак бата болсун. Билеттер да бар экен, кабыл алып коюңуздар. Assalamu alaikum. Барлықтары танымаған розаңыздар құтты болсын. Мен şu Хамзаның тәйкасы болам. Өзім Астанада тұрады елем, сіздерді сбор жабылады дегеннен Астанадан келіп отырам. Ушул жердеки биздин неберелерибизге жана мына кичинекей экинабизге жардам берип аткан мына жердеки жигиттердин бардыгысына иштерине ийгилик чындыгы болуп калайын. Мына жердеки жалпы эле кыргыз элине чоң ыраазычылык билдирип атам. Бул орозо айында бардыгыңыздар садака катары ушу наристилерге берген садагаңыздар өзүңүздөргө эселеп кайтсын. Бул жерде өзүңүздөр көзүңүздөр көрүп биздин сбор баштаганыбызга уже 4 ай 5 ай болуп кетти.
Bizim şu kolumuzdan geldiğimiz zor otoriteyle 10% çoğaldı. Köp tükürse kölmülöp bulup degenler buna elim var eken, celim var eken, sizlerin çardağınızdan menen birimiz buna 3 devrenin akşasına bir sumada çoğulup oturar. Bağırdığınızlarına çoğun akmak, çoğun azısını bilmem. Güyalarım, başkalı özüm, baş bol bağırdığımız kalokka götürüp, neçem günü meclislerine gıdırıp, neçem blogerlerine artistlerin ardından tükürüp, kırmızı elime yetkizeli, uşular görsün, uşular okusun, uşulardan yardım olur degen niyetmenin bağırdığımız hareketi izleyeceğiz. Sandık ele, buna sonun artık kayıtıp sizlerin yardımınızlar benim şu sporumuz çoğunu oturar. Bağırdığımızlarla çok rahatsızlık bildirmeden, şu sizlerin derken sadağınızlar, şunlar istelerinin dartında şifa ol, şunlar isteleriniz yakşı ol. Elgen hizmet kılgan, elgen umulu ol. Elgen morgunun çigitlerden olsun. Flötop, dağınız olur, çok rahmat. Buna asgarcığı birinci biz meşitke çıkıp reklama kılakında güyoğullarım asgarga varıp asgarda reklama kıldırgan. O sonunda asgarı reklama kılıp verip birinci yolu hem sunmasına itmayla koyup hem çok sunmanı su ala vergen. O sonunda biz oylamamız şunu da verip durgan olsun, ertele çoğulup getirdi. Sana Allah razı olsun asgartkım. Şimdi gelip seviyakta şu tınçılık olsun. Bağırdığınlardan şu yerdeki hizmetliler dinlerim. Ana münazerdeki kişiye şu hizmetlilerine pazar kağızlarıyla verip koyayla tıpkı olsunuzlar. Ataya gelin, sana öte çok rakma. Tüydem ataya gelin. Gel. Böylesini. Giy güzel versin. Ana askarmayın. Şaşırtıyla sen askartın mı alayım oğlum? Ters. Nereye gel? Aklıya gel, dakika. Şu üzerinde çekitlerin karşısında birden başlarına kartıp kalpak bilgisi koyuyorlar. Rahmat, bağırdığınızda, jalpı Kırgızlarım sizlerge rahmat. Sizler varken ister şuna kisteki, 3 tane sitege belge salağınızda şifa olup şu 3 tane sitege cügülüp geçsin. Elimden ayrılmayın, elim var eken, yerim var eken. Biz kaçan şu gün yeteriz, kaçan şu evlerimiz borcu avlat digenin gündük andayla büttük biz. Biz borcu avlat digenler ne deşinizi bir olmayı, özünüzü jugatıp koyacağız dedik. Çok rahmat Kırgızlarım. Var mı oğlum, tuttu oğlum. Oğlumuzu yerden çekilinizi, yerden alıp, bilinizge candan verip tüle örneğini. Çok rahmat vardınızlar. Hurmatlı Kırgızlarım, mına uçurda razışılığını aytkan bizi Hamza balabızın tayatası bolçaya koysamızlar болады. Emi Hamza balabızın çoğun atasına söz veremen, ruhsat olsa kıskarak söyleyemiz. Assalamu alaikum, hurmatly do'stlar. Bugun yakınchi jashlar istagan qilayotgan duomizlar Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Barlig'ingizlardan bag'ringizlarga cho'ng rahmat. Eng ayniqsa askarga boshqa kino'kasda ba'zi xizmat qilganlarning barlig'ina Alloh taolo rozi bo'lsin. Sizlarning ishlarga yengillik bo'lsin. Har doim sog'liqda bo'linglar. Shunday elning keragini jarab ish qilib, elning patasini olib yurganinglar. Barlig'ingizlarga bir jo'li cho'ng rahmat. Rozi bo'lib barlig'ingizlarga. Çoğun rahmat. Hadi men keyingi so'zni Aslanning cho'ng atasına verem, qo'l qo'yinglar. Barınızlarga Allah'ın rahmatı, bereketi sınıfta olsun, oralığımızda kabul olsun. Üstler turgan bardık Kırgız eline veren razılık Allah'ın razı olsun. Her birimizin yüzü doğru olmasın, sınav olsa da sınavın Allah Teala'm yenginden versin diye. Yenginden vergende de sonunda da Allah'ın şu varın biriktirip Kırgız eline bir saldığın tumak dedirip ынтымақташып бiri-бирин колдоп кеткенине баарыңыздарга чоң рахмат. Аскар иним, атакул иним, силерге да чоң рахмат.
Jamatыңарға çok rahmat, Allah razı olsun barыңызға. Bizim de biraz bereketi var ne yapmadыңызlar. Рұқсат болса мелектерді мындайда қолдарына тапшырып қойылды отыр. Келіңіздер, иә? Ата, мен кейінгі сөзді Асландың тай енесіне беремін. Асландың тай енесі келіңіз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жаштар, рұқсат болса кетпей тұрыңыздар, кетпеңіздер. Бардыңыздар ушул жакта болуп туруңуздар, азыр дагы алда айтылатын сөздөр бар. Ана рұқсат болса кичине агыраак жылап алачы жигиттер келген. Ушул жерге тыгын болуп калып жатат келе. Жылалчы, байкелер. Чыгабыз, агыраак чыксын. Рахмат. Тайынеміз. Sizlerge çok rahatsızlık bildiririz. Yine açıklar bildiririz. Sizler bizim babalar, ömür tarafları ister. Sizlerin yardımcılar bildiririz. Bizim babamız kayınlı okumuş. Çayınlı olan oldu. Hasta, Türk'ün bizim mekandaşlarga da çok rahatsızlık bildiririz. Bazımızda da çok rahatsızlık bildiririz. Sizlere de çok rahmat. Şunday yardım vergenlerimizden bir adam halvaya şunday yapakılmak yardım verip yapacağımız çoğunluk ayağı konuşta muhtarımız bazılarına karmaran oğuzlar kabul olsun. Çok rahmat, barakelle. Mına bize Hamza'mızın, Can Aslan'ımızın çoğ ata, çoğ apa, tayaka tayinleri söyledi. Sizlerge de telegrammasını bildiremiz. Kuday buyursa, uşul neverеңizdер sargayıp ketip, keyin uşulardan ülpen toylarında Balpaygan Baybekçi olup katışıp oturup akbatаңыздар беріңizdер. Жақсылық қалайбыз, бақыт қалайбыз. Анда мен кейінгі сөзді қымбаттуу туғандар, мына ушул балабызга жардам берүүдө акчасын акчадай, машинасын машинадай, мына калың элден акча алып, машина алып ортодо көпүрө болуп берген флагмандын автосалонунун жалпы өкүлчүлүгүнө бир кол чаап коңуздар биринчи. Мен Абдел мырзага сөз берейин. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz bizlerde şunda çoğun ответственности bizge beratan seyirden Allah Allah'ın ismiyle başlanmaya inşallah niyet bağlı. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis panisinde gelip sahabalar aytınca da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyişte şunday bir derecadağı, şunday bir yerler var deyip beyişte şunday derecadağı yerler var. Bırak al yerlerine özgü çok adamlar kirek değil. Al beyişteki derece şunçalık derecesi büyük. Ağa sahabalar radıyallahu anh'lar cana Peygamber aleyhisselamlar özlüğünü sultanı şunca soğuklarına karalasından özlüğünü Peygamber aleyhisselamlar sultanı suraşat Allah'tan ya Allah bu derecelerine kimler kirektir? En uçan soğuğu sahabalar Peygamber sallallahu soğuk çalışar. Sahabalar özlüğünü sultansa Peygamber aleyhisselamlar özlüğünü sultansa al beşke kanday kurduğun adamlar kirektir? Soğuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis bazında cevap edecek. Allah subhanahu wa ta'ala'nın razıçılığı için birigi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın razıçılığı için ajraşkan adamlar oşol bir alacağa kiret değil. Bu cebde bardığımız Allah subhanahu wa ta'ala'nın razıçılığı için cüzöz. Bu cebde kimdir? Bürögü midar bergen çok, aylık bergen çok, daracasını bergen çok, memleketin işte bir ordu bergen çok. Bardır, oşul cebdeki katışkan insanların barlığı Allah subhanahu wa ta'ala'nın razıçılığı için oşul cebde cüzöz. Büyük günde bizde cemaat, baykelerimiz, sagalarımız bizden yaşımızdan karabastan Allah'ın razılığı için maçlara negizinde bardığı kengeşir yolu menen bizge jana uşul Damir Vaykege jana birgelikten Bakı Vaykege üçümüzgö ötkürüp berip жатқан mezgil biz mutayda keteli. Bugünkü günde flagmanda elhamdülillah Allah'a şükür karajat jактан дагы, команда жактан дагы, локация жактан да жана башка чокултууга эмне муктаждык керек болсо бардыгы бар. Бирок bir nerse жок. Бул кайсы нерсе? Бул бүгүнкү күнгө чейин Аскар Байке, Атакул Байке жана жамаат аркылуу себеби менен ушундай кулуп келген система жок. Ушул система жок. Ошол себептен байкелердин жардамы менен биргиндикте биз дагы иншалла Аллахтын разылыгы үчүн ниетибизди түздүдүк, жаңылаттык. Аллах субханаху разылыгы үчүн иншалла бүгүнкү күндөн баштап өзүбүздүн ушул чоң ооматыбызды, неаматыбызды улантып кетүүгө иншалла аракет кылабыз. Ушул менен пайдаланып бир нерсени айткым келет. Ушул орусо мезгилинде именно ушул окуянын себебинен иншалла Кыргызстаныбызга чоң неамат,
olmak geldi de aytsak bulu. Allah subhanahu şu olursa mezgilinde. Bizge başka memlekette köp жүргенбиz, ошо başka memlekette öte belgili adamlar aytkan. Kırgızlar, inşallah 10-15 yılın içinde sizlerge öte çok nimet geldi. Öte çok olmak geldi. İnşallah uşunda prezidentimiz var gezdi, uşunda hükümet var gezdi. Biz gelecekte sport jaktan, turizm jaktan, din jaktan jana başka jakşılık jaktardan Kırgızstan'da tek kana ösүү жана өнүгүү күтүп жатат. Ошо өсүү өнүгүү жана олмат nimetin başkalışı inşallah uşul okuyan sevede bolsun. Jana inşallah bundan keyin bardığımız ardayım niyetimizde Allah'ın razı üçün gana ardayım жүрgüzüp ardayım birimizge ihsan insaf kılıp birimizge ikram kılganda inşallah Allah s.w.t. uşulku kündü sebepkar olsun. Bizge öte çok uşunda bir atletsinesi geldi. Biz neydiyse Orus dilinde süzüp Orusça ösüp törüp balabız. Oşol sebepten biz dağı Bişkek şahrında kança degen Orus dilde jaşlar var. Orus dilde pokolenyalar var. Mikrorayonlar var. İnşallah oşol yurttuğanlarımızga dağı yetkizgen hareket kılabız. Allah razı üçün kısmat kılıp inşallah uşul baykan balabızga çok ondan gelişince imtimakta biriktikte candan bergen hareket kılabız. İnşallah. Bırak bir de meslemeni. Egerde uşul bizge atesiz degen ağalarımız inşallah bizge jardan berip öte özlerinin aklına satın ayttık. Bari biz jaşmış, her жерден aldıp koşusu mümkün. Biz daha öte soragan jokpuz. Maşlar arkылуу ушул должность берилди деп айтсам, айтып кетсем болот. Ошол себептен сиздерден сурагыч азырда элдин көзүнчө жардам берип коюңуздар иншалла. Бизден келсе кетчиз. Ассаламу алейкум. Туғандар, эми баягындай болуп атат, учкачкандан кийин түшпө деген сөз болуп атат. Эгерге отурганда кыйшык отур дейт го, биринчиден бисмилля деп алса, эгерге түздө отуруп алайлар. Эч ким кетпей турмай жок, кетпей тургула жаштар. Мына жумушка нөлдөн баштап баарына аралаштыңарбы? Демек до конца силер турасыңар. Анан Аскар, Атакул ака, мына иште Байкан менен то есть Аслан менен Хамзага кандай тикеден тик турсаңар, мына ушунча көзүнчө айтып коюн Атакул ака. Муну экөөнө тең Байканга, экөөнө тең Турганга милдеттүүсүңөр. Аскар. Болду. Олтосуз Ош шаарында биз менен Атакул ака чогуу баштап, чогуу туруп, биз бул жака келгенде да карагандан бул досубуз өзү тренер, Атаман спорт клубунун башкаруучусу. Акчаны ушул жигитке каматып отуруп, бизден алып койгонсуң депчи, спортсмен деп как-никак. Өзүнүн окуучулар менен, спортсмендер менен акча жагын, коопсуздугубузду баарын карап берди Ош шаарында. Болот досуңар бир кол жаап койсоңуздар болот. Assalomu alaykum, hurmatli. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz eli. Birinchi кезекте Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Batmay qoldi endi. Hammamizga salomatlik bo'lsin. Birinchi кезекте shu sborga chiqqan бүт Qirg'iz eliga tereң razıchilik bildiramiz. Yana shunday эле ушул sborga katышууга себепчи болгон эң башкы себепчи болгон Аскар досубузга жана ошондой эле бүт ушул жерде кызмат кылган жамаатка терең ыраазычылык билдиребиз. Бул сборду кандай болуп калдык? Биз да ошо интернеттен көрүп, ошол биринчи күнү Бишкекте болуп жатты эле. Аскар досумга чалып мен айттым, кел Ошто да уюштурайлы, ошону мен бүт карап берейин деп өзүбүздөн ошол Оштогу Атаман деген спорт клубга келип, биринчи күндөгү спорту чогултканбыз. Андан кийин экинчи күнү ошо Актилек досубуз менен Кыргыз драм театрынын астында сбор башталды. Ошого Аллах таала чексиз шүгүрлөр болсун. Бул эмнени билдирет? Бул сбордо Кыргыз элинин кандай ырайымдуу, кандай имандуу, кандай мындай тартиптүү, тарбиялуу адамдары пайда болуп келе жатканын билдирет. Ушунчалык чоң суммадагы акчалар топтолду. Менин оюмча ар бири садакасын, зекетин, колдон келген жардамдарын берип жатышты да.
bu keleskekte Kırgızstandın önügüşün bildirer. Nege degenden har biri zeketini çıkarıda, sadakasını berip жатат. Andan sözsüz türde bereke payda болот деп эсептейбиz. Şuga barыңızdарға терең ыраазычылык билдиребиз. Biz men жана ошол биздеги Ош шаарында Атаман спорт клубунун спортсмендери жана ошондой эле Кыргызстандагы бүт спортсмендердин атынан биз кызмат кылып бердик. Алланын ыраазычылыгы үчүн, эч кандай бир рия үчүн эмес, же болбосо бир кандай бир нерсе үчүн эмес. Ошого барыңыздарға рахмат, Аллах разы болсун.